Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamadan he stadium hamawalai Port Mauri kabalak kala dur da kajing siang yu plang plastik da kajing tray bor bau MLA barem uba founder strong kaji shen kan sakop saya ka dur ka kham thaba ha ka ba nyo ya kajing shy ha ka por min miet lingba ka project floodlight kabala urlong lingba kajing shem kyak u MDC ka maulai uba te bor lang pathaw uba te bor lang pathaw lala ban pin urlong ya kani ka project ka baula angnu la slam bha khnang bagi khon samla bat ki nong ele kai football kin yo ban pin don kam ya kamadan ban ele kai football ha ka por min miet ya kani ka project floodlight ka badai ban pin sha ya kamadan he stadium ha ka por min miet na ka lang MDC uba te bor lang pathaw ulalet ban IT ka work order kabalakot atu pralak tingka shakinong kit kam ka maulai sports club ha ka khat sautrik mentau kalalingkon ya ka work order la ai ho president ka maulai sports club uba M Kharbani ha ka jing don nang ki wei pat ki nong kit kam ka maulai sports club ha ka jing ya kando ka balingkot hamadan he stadium kani ka project ban penshai ding electric ya ka madan he stadium ha ka por min miet kadai ka ba uba te bor lang pathaw la ang nuot ban pen orlong hadin bula sha jiet ko mu MDC ka maulai Kuman banyo jat ka madan he ka madan ka ba kenal nado mangina khna mangi la don bah ka ching simbata banyele kai ka ka madan ele kai kani ka lade ka madan ka bala a ka ching sakri ya kinong snong joko snong molai khamtam snong ki badan nak snong molai nado mensua bat hadu menta kumbakalong pemni TI makladan ke cover gallery ngadan ki artificial top ya ka ba kani ka badan ka lade ka weni ki badan ka pau apo sarslong ke jongi ki kena mulai konsensi khamtam kiri ki iet bahaya ka football bun ki kon samla ki wan saka berbor ban pan jersey nak benta ki simenta haki football tournament ko fair bat gi i ya ka iet joki ya ka jele kai football ka penlong yang aku nomikmat ban haban perkhat baka kam nomi kamat kam kut tang bangin perkhat ya karoi kapa ngidan kam man perkhat tu iki melang salang ngidan kam man perkhat tu ik kam mele kai maka ma pitip menta ke jele kai football kada ade ka we kala ka bala ban penyo kam yo jam ikun samla ke jongi bangi i baka maulai jongi ka tap daki kena samla ki beron talent kiba lingba kani kamadan hi ki babun ki kun samla klami ya ka bakila yo ban ni ele kai nak ni ka madan football bakla poi banyak kai 10 mana 10 kadon ki pela poi sedu national level banyak kai so tenat naka liang bangidan ni ka madan football bajongi hang ni pom madan he ni so ban angru ka jing kublai ka lech ka mulai sport club dia ka jing dap spa snam bagadon ka club hang ni snam baladet ayo banyak rakhe ka jing dap spa snam jong club klub kabla syakri bai ka maulai ka klub kabla penmi boni kun samla nakani ka snong ya ka bakin long ki rangira ka ki bebet bani simenta hak jela ka per hakni ka jela ka chongi bat sabar tu jela chongi ya bangi sutana ta nak takani ya ko play ki nok kam tu maulai sport club ki bala sim ni benta ketem bala benta raya ya cingla ban peniat bat ke cingdon tu ni kemadan mantau kita ka abang ipen yang jinglong jingman jeung badan akan mau haki tu por kita kena mengi kemadan kadang de kemadan korok kharap hari so man ai buram yu Emily badan buram jungi bul khalat no ma founder strong kaji hak por ke jungi lala panora ini artificial top begini caka house marjar khat kendai kan mau bagi executive committee jengka mulai sport club keladan kecil kedua pedang jenga bat joki nangap taban ya peleu jumut ban kentil ya ka football kan ka jaka ban hak tu ka por pangilong meeting i presiden dekat baki nokit kam jok mala sport club klub pensengo nga kum nomi khmat baki kwa ban long bala ban don taka light ke bobiang hani pemadan berkham tam la yo le ya ka light bala ban penme nak benta kamadan he ya ka ba hadien dala dum yo lat su penyela kai
Hakini ki Arsenal belaleknya bah Hafsam arjak kena showan ko Covid ngai i pun ba kena samla ki klub ki wan samla sport to ban pan ya ka slot banyak kai mo tengi i bakalong pak ba te hadian berdempat lasu do no ta dekatan kecil perkat lagi di gedang elam dekat bangga bala dalong kepala terai do la ban ulong no dak babu ki light hapo marane high mass LED light beriyo ban pelekai ya ka menmit hadian kan sambaji radum kemenang yo penyelekai sesausan kita kalong kepokong santam habang apai kemat ya mulai konsensi i kun samla ki sport tamang ipat ba ngidang duna ba kini infrastructure ki recreational center ki bade bendan posno mulai nagam ta ban penbun ban yo ailat ikun samla makin lat churum senang apa kilet naga daw jok ni jinglong jingman jok perthaim ta pedap pak snil maka jingop ikun samla ka jingdi snil te kumno mi khwa kadang ki sukhya nganam ta ka ki pesngo jok mulai sport club nagam ta ki jingdon kam nam ta ka madan hania dan kalian jangan labu ikatong pada kumnom nur ngin persangkat bala bangin wat ikilat kelenti bangin yo ban penolong ik tak jing tumu ba kamtam kum kadak jo jing buram bat kata jing dap jo kemal sepek cispa senam gilatan kam ban pet kano ke benta ke ban sak jikan mau nak tak jing dap cispa senam jo mulai sepek dan kalian jangan itu piap sem arjak kenal pensau Mapla sutu iku MDC tikem dan tan kala regi persyang iban pentrikam ni kaya kli nak taban wat ikilat kliti nang no ngila benda nang no ngila benda ya kata ka jing tumu ko bangidan bagi ekran maka mau sport club kalau summit proposal harusnya marjar kan kendai dari bakitip kawan nak covid itu arpo we ikamla benda ai how arpo ar ngabu biang ini ketong akan mau kamtam skile penkut yang program sispa senam hani pomadan hatu siru ladan kecil perkat dengan apa itu kecil tu kebangidan harus ada kedai ngini le abno ban pelong tengah manse banwat kilat kelenti bat hakat jingwat jinglat jangan ayo bani kendu yo ciplistar dan program ini sakon sama bat pensau yu ya kan ka jingdap sispa senam juga mulai sport club bangidan kampani ye bat kita kecing terang joki official jong di klub bandan daki lights penyelekai ya keban yo lat show ban ailat show kun samla ki yo practice demian ngatara kan ni kan de kesin ke bendingkong hakat jela ka jongi baki manan football baran klub baki yo ya kan ke facilities ban bu ke light demian ya ka baki yo ban yelekai ban mentak si ni tu ipi kata kal urlong mang asu ban aku buram ke bakrau deputy chief minister ba dak jing budin jonga man la kasngi dak jing budin jonga pangali wat banyak kran be kan ni ya ke pamenan miet ini TV kekam kalau urlong ya ke panggil angnut ba panggil ayo sanction order ke arfu pralak bangin penme light ya ke ni kemarin football panggil penyelekai dengan nembun ketien cu ngakai scam banta kan ji ka jing yo jongi ban penme light ya ke ni kemarin he ya ke baki bubun kun samla kenang yo su ya ke por baki yo ban pelut ban practice kan long ke jing mentoi ke jing rap nak benta kun samla ke badon setelah ka football kumno mi kapan kadon kecing angut nakam taban kentil ke sport boxing mulai kam kutang karoi ke kiu kam kutang aban pe ikwe ngadon kam ruban pai kabat syakal yang jong ke sport but keladan ru ka aweki boxing club ke badan hapo mulai ke Asian Boxing Association ke belawan cenga baki ku abandon ke boxing academy yang ni boxing mulai ia kata ru mentang ngitangnya pentulun ikam ngidang wat kilat pinti ban penulong kita ngits kem baksi ponawan berkamtam hausna marjar pulai lepai ba waila panganlong emily kidan pun ki infrastructure ki pangidan kam develop boxing mulai kidan ki manat football khoro kharam kum moyong kamokon ro ki manat football ki pangidan kamba bangin penwandur ki kerang kun samla kinum depend tantang amadane rei sekui ki cakaru kinyo kelat kinyo practice haki bentau pe ki basketball court gidan kam dan ki volleyball court gidan kam nomor kam syang ba usamla mulai ki tang football kindan ru bas tenat iki discipline hak cile kai bangin skamba larang iyo alat ngin persyang manwat kilat bangin develop si kita infrastructure kenang kun samla jungi kinyo iki cakaban kilomet ya kaba masalah penlong dak penwandur iki bakin penmelian hak cile kai bakin lait iki jing mesti kata kata jing anut ke bangadan dak ni kepor nah ai kini ka sanction order high president ka
mulai sport club Arpralak nakapta ban penmelat yang di mana ne banjo ilaka lumit tingkit bok mereka Nakaliang uba M Kharbani ula ai kublay yu MDC bala tre shitom ban pin urlong ye kani ka project kabaw MDC ula dep ya thu lakat tu kat Newport syaki nong kit kam kamalai sports club ula ong baka jing siang yu plang plastik hakis nam bala led ling ba ka jing tre bor ba founder strong kaji kadai ka kamba ha ka ba ka madan he wat la kadai ka madan ka baren handai kadai ka baning kong ban yo yu plang plastik ha ka tu ka por kom ka madan chnong Layu oru ka jingkran lingkot no Assistant General Secretary ka Maulai Sports Club uba Ezekiel Mon haga jing sakhi lang ki wei pat ki nongkit kam pat ki riu rang ba. Kumbangi menta ilawan ra igane ka jing kular ka ba ila kular hakata ka por house name arjar ka khandai. Hoi ka por kala khamslem lese nila ya tur sitom mangi haga ban ya pen bit pendiangi ka madan haba bon ki benta namar ka jing kwa jong ki bebreu babon banai le kai kalong bangi nyemla su ban pendap ya kata kapor kamaran jonge kam julai wat hagas nge Sunday kidon ginong wanye le kai na do men step hadu kumba khat ar beje si beje but wat ka balang ro kidon ki jing le kai ka ba wat i MDC man la kapor wan ban sakhi kita jing le kai jong kita jing te le kai na por ki balang but kine barbor kilong hak si Sunday tenna kata kadau kajing don kam yang madan kumba ma eru la mai thang mana kalong hadu kata kaba nim yo bada gwe ke benta ki we bada ki madan bandon kumbadon kana nim la ro kham pen pau kajing sngongu yau MLA barim ba founder strong kaji bawan ra yau neu plang ubangila banjele kai hagar kom kaba ndai su por memenchua ngedang ye putut ngedang ye ur ngedang ye mong ngedang ye mensau abang ye le kai ndai ka jingdon jong no plang kai rap sibon kawero kalong kamolai sports club dang dep dap sis pas nem bat jarang khat bahau taus nem ne kamolai sports club la yo ban ra ye ka nam la do apoka silong di nang ta bada ngakwa ban gue ke jing ong jong i MDC mana yang kedai ka sien ka baneng kong hapo ka history la se wat hapo di India bangin yo ye ka stadium jong ka club ka badon dagi flood dit lanel flood light te ngako aruban ye thu la se kadai ka ba barfai kinum pat yo ngoi ne jingten junga kalong ba hakapor ba iba foundari wanra yo no artificial tof Ngira don ka jinglej ye kendo yu DC ye ta kapor de goyal apo DC office haga jing sya ngidang kwa bale seng nang don su sriwe benta ba nagaliang jong ka chief minister fund bade bat ka sports magsi penya ye ta ki scheme ling ba ka DC office ngidang mu ka sai ngin ya pan jing rap su sakat to kan ne mang dang pon bagi dinon ka tan rai hak bom li kendo yu DC ye ta kapor o yengi ba me tip na em ba ka Maulai sports club jong me kadai tang maka ka badon bok tam hapo ri India ka ba ni yo ne artificial to bat ka benta ka ba aru ong kolong bala dadai bangang madai mangau nong ai nganum ai ye me se ka ne ka artificial to na marba kamadan jong me kam de ka standard ground hadu kata kinong nikmat jongi ngampong tangi bala lej andai wat kine badon menta kita le sitom nak menta ke klub tu ni bat menta ngiwan yang saroi ke menta long ba ila dei ke klub ke banengkong do hari India ban yo artificial tof menta ngin dei ke klub ke banengkong do hari India ban yo ya ka flood dit dan ka flood light stadium ke kublai sibon sai sen MC jungi bat ka ba ar bre ka long ba ka jing ki kam ki tien ba ki kam dong the ki tai kam Mdei tang menta ka sien be wan ai kene ke jingirap na menta ka klop andai la don la du ka por be la long MDC idon rengkat bat ngi haman lagi kep haman lagi benta bat ise idon benta bat ngi to tanang ye trei ye kene kam ka be fitrei ber sekata bat ai nikit bok kit yang bale se kene ke jing trei jong the kanang beteng hakis nem ki banwan bat kata ke jing tmu jong the na ka benta ba phin kenteu yek babun ki benta hapo ka snong ka thau hapo constituency bat hapo ka state jingi kanang ya bat kanang im kanang klang nagawe ka por sakwe ka por hoi 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 hoi
jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela